ibisabwa kugira ngo wemererwe kujya muri uyu mutwe w'inkeragutabara, imiterere y'akazi n'ibigenerwa umuntu wahamagariwe iki gikorwa cyo kunganira abasirikare basanzwe mu kazi kabo ka buri munsi. Mu rwego rwo kongerera ingabo z'u Rwanda ubushobozi n'ubumenyi mu ngeri zitandukanye, umutwe w'inkeragutabara urateganya kuzagira ingabo ziri mu byiciro bitatu bikurikira. Icyiciro cya mbere, inkeragutabara bitabazwa mu bikorwa bya gisirikare, abo twita operational reserve. Aba ni urubyiruko ruri hagati y'imyaka 18 na 25 y'amavuko. Aba batoranywa mu muryango nyarwanda bagatozwa mu gihe cy'amezi 6, bakaba bakwifashishwa bibaye ngombwa mu kongerera no kunganira ubushobozi n'ubumenyi bw'abasirikare b'u Rwanda basanzwe mu kazi kabo ka buri munsi. Icyiciro cya kabiri, inkeragutabara zigizwe n'abarangije cyangwa abasheshe amasezerano yabagengaga mu mwuga wa gisirikare bakiri mu myaka y'amavuko ateganywa n'itegeko ryihariye rigenga RDF, abo twita reinforcement reserve. Iyo wasezerewe mu ngabo cyangwa ukaba waragiye mu kiruhuko cy'izabukuru, duteganya ko mu myaka 5 ushobora kuba reinforcement reservist, ukunganira ingabo, ukaguma. Tuba dushaka abantu bafite ubumenyi bw'abayikuriyemo, ikaba yaziba icyuho mu murimo wabo wa buri munsi. Icyiciro cya gatatu ni icyiswe strategic reservists. Aba ni abanyarwanda bafite ubumenyi bwihariye, bazobereye mu bintu bitandukanye byo kongera RDF ubushobozi. Muri iki cyiciro tuzasangamo abasivili bafite ubumenyi bwihariye kandi bukenewe muri RDF, binjiye mu mutwe w'inkeragutabara nyuma yo guhabwa imyitozo. Aba binjizwa hagendewe cyane cyane ku bumenyi bwihariye bafite kandi bukenewe mu ngabo z'u Rwanda. Bahabwa imyitozo ijyanye n'imyaka yabo mu rwego rwo gufungurira umunyarwanda wese ufite ubushake n'ubushobozi bwo gutanga umusanzu we wo kurinda ubusugire bw'igihugu. Ndagira ngo rero me umwanya Chief J1 adusobanurire mu buryo burambuye ku bigendanye n'umutwe w'inkeragutabara. Nyuma y'iki kiganiro ari butugezeho, turaza kugira umwanya w'ibibazo n'ibitekerezo. Chief J1, umwanya ni wawe. Murakoze. Thank you, sir. Family kumara mumaze kwivuga, itegeko 64 2024 ryo kwa 20 z'ukwa gatandatu mwaka wa 2024 rigena inshingano, imiterere n'ububasha by'ingabo z'u Rwanda RDF. Ibiteganya mu ngingo yayo ya 17 aho rivuga ko ingabo z'u Rwanda zigizwe n'ibyiciro 4, ari byo ingabo zirwanira ku butaka, ingabo zirwanira mu kirere, ingabo zishinzwe ubuzima n'ingabo z'inkeragutabara. Umutwe w'inkeragutabara rero ni icyiciro cy'ingabo zigizwe n'abakora akazi ka gisirikare ku buryo budahoraho, ariko bashobora kwitabazwa igihe cyose bibaye ngombwa.
igitekerezo cy'inkeragutabara ntabwo ari gishya mu muryango nyarwanda. Ni uburyo buhuriweho butuma abantu bari mu buzima busanzwe bahamagarwa kugira ngo bunganire abasirikare b'igihugu mu kurinda ubusugire bw'igihugu. Izi nshingano rero ziba zisaba ko ingabo z'u Rwanda zihora zongererwa imbaraga zihamye zo guhangana n'ibyahungabanya ubusugire n'umutekano w'u Rwanda muri iki gihe ndetse n'ikizaza. Ni muri urwo rwego rero ingabo z'u Rwanda ziteganya igikorwa cyo kwinjiza mu ngabo z'u Rwanda umutwe w'inkeragutabara, urubyiruko rushoboye kandi rufite ubushake rwakwitabazwa bibaye ngombwa mu kunganira abasirikare b'u Rwanda basanzwe bakora uwo murimo buri munsi. Abakenewe muri iki gikorwa ni urubyiruko ruri hagati y'imyaka 18 na 25 y'amavuko barangije amashuri 6 yisumbuye no kujyana hejuru. Hanyuma ku bafite ubumenyi bwihariye bo hazajya hitabwaho ku byo bize mu mashuri n'ubumenyi bafite mu rwego runaka. Rero kwiyandikisha n'ibizamini by'ijonjora bizakorerwa mu turere mbere yo kujya gukora imyitozo igabiro, kugira ngo mumaze iminsi mubyumva ku bitangazamakuru bitandukanye ko icyo gikorwa kizatangira ku itariki ya 19 z'uku kwezi. Ahangaha nagira ngo nsobanure ko itangazo rero rinyuraho rirahurirana n'iryatambutse mu kwezi kwa 7 naryo rihamagara ingabo zo zikora akazi mu buryo bwa buri munsi. Rero bisobanuke neza yuko nuvuga ngo zaba ingabo zikora akazi ku buryo buhoraho n'ingabo zikora z'inkeragutabara, igikorwa kizabera rimwe kandi n'ahantu hamwe. Rero kugira ngo wemererwe kwinjira mu mutwe w'inkeragutabara ugomba kuba wujuje ibi bikurikira: ugomba kuba uri umunyarwanda, ugomba kuba uri hagati y'imyaka 18 na 25, ugomba kuba ufite ubuzima buzira umuze, ugomba kuba utarakatiwe n'inkiko, ugomba kuba utarakurikiranyweho ibyaha n'inkiko, ugomba kuba utagaragara ku rutonde rw'abirukanwe mu mirimo ya leta kereka warahanaguweho ubusembwa, ugomba kuba utagaragara ku rutonde rw'abatemerewe kuba abakozi ba leta, ugomba gutsinda ibizamini bizatangwa, ugomba kuba uri indakemwa mu mico mu myifatire, ugomba kuba ufite ubushake bwo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda umutwe w'inkeragutabara, ugomba kandi kuba wararangije amashuri 6 yisumbuye no kuzamura. Ku cya cyiciro cya strategic reserve ho ugomba kuba ufite nibura impamyabumenyi ya kaminuza, kuba ushaka kujya ku mutwe w'inkeragutabara na ndetse ufite ubumenyi bwihariye bivuze ngo special skills na experience. Iyo watsinze ibizamini biteganywa by'ijonjora ujya ku mahugurwa ya gisirikare azabera igabiro. Ahangaha amahugurwa ateganyije kuzamara amezi 6, ariko na nyuma y'amahugurwa nuvuga ngo abarangije amahugurwa bikateganyijwe ko bazakora amezi 18 nyuma yuko bashobora kwemererwa gusubira mu buzima busanzwe. Rero iyo urangije amahugurwa ya gisirikare nibwo uhita witwa inkeragutabara kandi ukabihererwa certificate. Iyo umaze kwitwa inkeragutabara amategeko afite ibyo akugenera. Hari iteka rya Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda rigena uburenganzira n'ibigenerwa inkeragutabara. Minisitiri w'Ingabo ashingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo zaryo za 121, 122 n'174, ashingiye kandi ku iteka rya Perezida nimero 22
01 ryo kuwa 21 z'ukwezi kwa 10 2016 rihindura kandi ryuzuza iteka rya perezida nimero 33/01 ryo kuwa 3 ukwezi kwa 9 2012 rigena imiterere n'inshingano zihariye bya buri cyiciro mu bigize ingabo z'u Rwanda, cyane cyane mu ngingo ya 11. Abinjira mu mutwe w'inkeragutabara bazajya bahembwa umushahara n'ibindi byose bagenerwa mu gihe bari mu myitozo no mu gihe bahamagawe kuza mu kazi bingana n'ibyo abasirikare bari mu kazi ka buri munsi bahabwa abasirikare bari mu rwego rumwe nk'uko biteganywa na sitati yihariye y'ingabo z'u Rwanda. Bafite uburenganzira bwo kutamburwa akazi basanzwe bakora mu gihe bahamagawe gukora amahugurwa ya gisirikare cyangwa bahamagawe gukora akazi ka gisirikare. Ahangaha bivuga ngo iyo umuntu arangije amahugurwa y'ibanze ya gisirikare kugira ngo agakomeza akakora akazi hanyuma akaza gusubira mu buzima busanzwe, hari igihe kigera akongera guhamagarwa gukora amahugurwa ya gisirikare. Niko bigenda mu gisirikare, duhora twitoza kugira ngo dushobore gukora inshingano zacu neza. Umukandida rero w'inkeragutabara agenerwa ibiteganywa na sitati yihariye y'ingabo z'u Rwanda birimo amafaranga ya buri kwezi, impuzankano, ubuvuzi n'ibindi bitarondowe. Kandida w'inkeragutabara yitwa inkeragutabara guhera itariki arangijeho imyitozo y'ibanze ya gisirikare kandi yayitsinze neza. Nyuma yo gusoza amahugurwa, inkeragutabara bahabwa certificate nk'uko nari nabivuze, kandi banasinya amasezerano yo gukora muri RDF nk'inkeragutabara. Inkeragutabara yasubiye mu buzima busanzwe hanyuma igahamagarwa mu kazi ka gisirikare. Abafite uburenganzira bukurikira: iyo afite akazi, afite uburenganzira bwo kutirukanwa ku kazi asanzwe akora, afite uburenganzira umushahara n'inyongera zijyanye nawo, afite n'uburenganzira bwo kudatakaza umushahara yahembwaga, afite uburenganzira mu kuzamurwa mu ntera iyo yujuje ibiteganywa na sitati yihariye y'ingabo z'u Rwanda, afite kandi uburenganzira ku bwishingizi bw'indwara iyo ari mu mahugurwa cyangwa ari mu kazi, afite kandi n'uburenganzira bwo guhabwa ibimenyetso n'ibyishimwe n'impeta za gisirikare. So abagize inkeragutabara bashobora kugenerwa n'ibi bikurikira. Ubwo ibi ntabwo ari hamwe n'ibyo bashobora kugenerwa. Ashobora kwiga mu mashuri ya gisirikare iyo yujuje ibisabwa. Ashobora koroherezwa gukoresha ahagenewe gukorerwa imyidagaduro hagengwa na Minisiteri y'Ingabo, kandi ashishikarizwa kujya mu makoperative no gushyiraho koperative nshya. Ashobora gufashwa kubona akazi mu nganda no mu mishinga ibyara inyungu icungwa na Minisiteri y'Ingabo. Ashobora kandi guhabwa amahirwe yo kwimenyereza mu mwuga mu nzego n'ibigo bishamikiye kuri Minisiteri y'Ingabo. Ibi nibyo agenerwa igihe akibarwa nk'inkeragutabara, ariko nk'uko bigenda no mu kazi kose, ukora akazi ariko hakagera igihe ugasohokamo. Rero itegeko riteganya ni ryari inkeragutabara irangira kwitwa inkeragutabara. Ni ku mpamvu zikurikira: hari kurangiza igihe cyo kubarirwa mu nkeragutabara ku buryo buhoraho. Angana uvuga ngo iyo igihe cye cya retirement cyangwa cyo kujya mu zabukuru kigeze. Ubundi buryo cyangwa indi mpamvu ni iseswa ry'amasezerano y'umurimo, mu cyongereza ibyo twita rescission of contract. Indi mpamvu ya gatatu ni ugusaba kureka umurimo w'inkeragutabara bikwemerwa. Ahangaha mu cyongereza babyita granted request. Ingingo ya kane ni ugukurwa mu kazi kubera impamvu z'uburwayi, mu cyongereza byitwa medical discharge.
ingingo ya gatanu ni ukwirukana cyangwa se dismiss. Ingingo ya gatandatu ni ukunyagwa amapeti n'impeta za gisirikare. Ingingo ya karindwi ni ugukatirwa burundu igihano cy'igifungo kingana cyangwa kitarenze imyaka 2. Ingingo ya nyuma ni urupfu. Bivuga ngo ibyo nibyo bishobora gutuma umuntu ava cyangwa reka umurimo w'inkeragutabara. Iyo rero umuntu arangije umurimo we neza w'inkeragutabara, stati ihari ya gisirikare igira ibyimugenera. Hari imperekeza ihabwa inkeragutabara irangije amasezerano y'umurimo, ibarwa hashingiye ku giteranyo cy'igihe cyose yahamagariwe gukora imyitozo n'akazi ka gisirikare ka buri munsi. Iyo igiteranyo cy'igihe inkeragutabara imaze ikora amahugurwa ya gisirikare n'umurimo wa gisirikare wa buri munsi kigera ku myaka 10, bivuga ngo biteranyije byose, imperekeza ingana n'ihabwa urangije amasezerano y'umurimo iteganywa muri stati y'ingabo z'u Rwanda. Iyo igiteranyo cy'igihe inkeragutabara yamaze ku murimo n'amahugurwa ya gisirikare kitageze ku myaka 10, imperekeza ibarwa hakurikijwe ijanisha n'igiteranyo cy'igihe yari amaze akora cyangwa ari mu mahugurwa ya gisirikare. Numva rero ari byo nashaka kuvuga mu magambo make. Murakoze. Ayo niyo makuru y'ingenzi twagira ngo tubasangize. Asigaye na hanyu kubigeza ku Banyarwanda kugira ngo dukomeze gufatanya kubaka igihugu cyacu n'igisirikare cy'u Rwanda. Reka nsubize ijambo defense spokesperson, hanyuma dukomeze n'izindi gahunda. Arakoze Chief J1. Nagira ngo rero mbashimire namwe mwaduteze amatwi. Twizeye ko mubigeza ku rubyiruko hanini n'abandi Banyarwanda bafite ubumenyi bwihariye kandi bujuje ibisabwa kwitabira kujya mu mutwe w'inkeragutabara. N'abantu bafite ubumenyi bwihariye nk'abaganga bamaze igihe bakora, twaba tubakeneye muri reserve. Niyo baba bafite imyaka 40, baba bafite ubumenyi bwihariye, tukaba twabinjiza mu gisirikare bagakora imyitozo itameze nka yindi ya operational reservists. Bakora basic training ibafasha kugira ngo bamenye umwuga wa gisirikare. Na period nta nubwo twayivuga ko ingana n'iy'abasirikare basanzwe. Dushobora kumwigisha kurasa no kwirinda bisanzwe, twarangiza tukamuha akazi. The same with engineers n'abandi bafite ubumenyi bwihariye. Drone operators abakoze muri industry zo hanze bafite ubumenyi bwihariye bushobora kudufasha kuzuza inshingano zacu za gisirikare. Abo rero tuzajya tubafata bijyanye n'ubumenyi bafite. Kubinkeragutabara igihe umaramo ni ikigengwa na stati yihariye igenga ingabo za gisirikare, ingabo z'u Rwanda. Iyo stati iteganya ibyiciro bitandukanye. Hari abagengwa na kontra imara imyaka 10 ariko ishobora kongerwa. Hari abagengwa na stati ufashe nk'icyicaro cy'abasirikare bato bajya mu kiruhuko cy'izabukuru ku myaka 55, kimwe na ba officier bato abo twita junior officers. Kuri ba senior officers ni imyaka 55 nubwo bashobora kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Kuri ba officier general ni imyaka 60. Rero iyo winjiye mu ngabo z'inkeragutabara ugengwa n'iyo stati kubijyanye n'igihe urangiriza umurimo wawe, ariko uburyo bwo kuvamo ni nka bwa bundi nasobanuye mbere igihe nababwiraga. Strategic reservists na age limit
twatanze kubera ubumenyi bwihariye bafite, bo bashobora kongerwa bijyanye n'ubushobozi, bijyanye na physical fitness na health, mental health and others. Ariko abandi bose nk'uko Chief J1 abivuze hari imyaka iteganywa n'itegeko. Operation Reserve turiho dushaka uyu munsi hasuwe n'itangazo n'abazakora basic military training, ariko hari igihe kizagera tugashaka n'inkeragutabara zizakora officer basic training, uvuga ngo mu rwego rwa ofisi byaba basic military training abakoze icyo cyiciro, byaba bakoze icyiciro cya officer basic training. Uvuga ngo iyo utangiye akazi, nabivuze itegeko riteganya ko kubijyanye n'impeta za gisirikare gikurikiza stati yihariye ya gisirikare. Nk'urugero, urangije hariya amahugurwa basic military training, urangiza ufite ipeti rya private, kugira ngo ujye ku ipeti rya caporal, stati yihariye ya gisirikare iteganya ko ugomba kuba umaze imyaka 3 uri mu kazi. Imyaka 3 uri mu kazi. Rero nuvuga ngo inkeragutabara ufashe ya myaka yose yahamagawe ikaba 3 yahamagawe mu kazi ka gisirikare, abafite uburenganzira bwo kujya ku ipeti rya caporal. Gutyo ukagenda ubiteranya, ni uko nguko azamuka, bemerewe kubona amapeti ya gisirikare. Irondo ry'umwuga n'inkeragutabara biratandukanye, nta naho bihuriye. Zituvuga ni ingabo z'u Rwanda, zitwa inkeragutabara. Bariya ni irondo ry'umwuga, ntabwo tubabara mu ngabo za gisirikare, mu ngabo z'u Rwanda. Kuba bitwa inkeragutabara bishobora kuba bifite impamvu zabyo, ariko irondo ry'umwuga n'izi nkeragutabara tuvuga biratandukanye, ntabwo bihuye. Hanyuma ku kijyanye no ko tubikoze muri iki gihe dushishikariza urubyiruko, nta gihari kidasanzwe, nuko igihe kigeze kugira ngo iyi gahunda itangire mu rwego rwo kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ikijyanye n'itandukaniro hagati y'uwinjiye ari active ufite imyaka 18 kugeza 25 na reservist w'iyo myaka, icyambere nuko reservist aba afite uburenganzira bwo gukora akazi gasanzwe kandi akitwa ko ari umusirikare warandiye. Okay, hari benefits nyinshi zirimo. Icyambere nuko ashatse gukora akazi gasanzwe, gukora muri NGO cyangwa ahandi hose, ariko akababarwa ko ari reserve force. Igihe tumukeneye tuzatuvugana n'abamukoresha kugira ngo akore amahugurwa abe reactivated. Akenshi ibihugu bikora reserve force iri professional, abo bantu niyo baba bari hanze y'igihugu bagahamagarwa gutabara igihugu, kurinda ubusugire bw'igihugu. Akenshi baraza bagakora amahugurwa cyangwa bakaba reactivated, bakaba abasirikare, kandi wa mushahara wabo cyane abo dufite ubushobozi bwo kuba twabwira kugira ngo uwo mushahara uzakomeze nyuma. Ariko mu gihe babaye reactivated, nitwe tuzaba tubahemba, byumvikane, nitwe tuzaba tubahemba igihe bazaba bari reactivated, igihe bazaba basubijwe mu mwuga wa gisirikare. N'izi benefits zose Chief J1 yavuze zizaba reactivated nanone umuntu yinjiye yasubiye mu mwuga wa gisirikare. Okay, kandi ministeri yacu izaba ishinzwe gusobanurira abakoresha active reserve force n'akamaro kayo.
kugira ngo igihe baba bakeneye bazabyumve ko ari ibintu bifite akamaro gakomeye cyane ku gihugu. nk'uko nabivuze mbere, uvuga ngo ni umuntu ufite ubushake rero bwo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Ushobora kuba mu ngabo zihoraho cyangwa se ingabo z'inkeragutabara, ariko ubitekereje mu bijyanye n'ibyo wagenerwa, defense spokesperson amaze kubisobanura neza, uvuga ngo biriya bagenerwa niyo bagarutse mu kazi, bari mu kazi. Rero ushaka kwinjira mu ngabo z'u Rwanda, ahereye ku byo twasobanuye, yareba ibimubereye, ariko ntabwo nibaza ko bizagira icyo bihungabanyaho, kuko ari benefits ushaka, ntabwo zaba ari benefits zihoraho. Icyambere nakubwira nuko twasobanuye ko ugomba kuba ufite ubumenyi bwihariye. Niba ufite rero ufite imyaka 40, tuzagufata, ariko nitwe tugena ubwo bumenyi bwihariye, ntabwo ari wowe ubigena. Nitwe tudetamininga umuntu ufite ubwo bumenyi. Ubwo rero umuntu wese uzaba ashaka kwinjira mu gisirikare afite imyaka irenze, tuzakora assessment y'ubwo bumenyi afite bwatuma tumwinjiza mu gisirikare. N'abahaye ingero specialist doctors dushobora gukoresha mu hospitals zacu, engineers bafite ubumenyi bwihariye bashobora kudufasha muri technology zihambaye, abo dushobora kubafata no mu myaka 40. So nta kibazo cyavutse gituma dushakisha abantu nk'abo, ahubwo no kugira ngo dukemure ikibazo cyaba gihari cya specialist, abantu bafite ubumenyi bwihariye bashaka kwinjira mu gisirikare gutanga umusanzu wabo. Abo rero dufite opening yabo kugira ngo nabo binjire mu gisirikare. So nta kibazo gihari cyihariye, gusa nuko dushaka kwemerera abanyarwanda bashaka gutanga umusanzu wabo kurinda ubusugire bw'igihugu, gutanga umusanzu wabo kurinda ubusugire bw'igihugu. Abasivili bakora mu gisirikare hari benefits batabona, barahembwa yes, ariko hari ibyo batabona bitangwa n'igisirikare iyo wiswe kuri umusirikare. So byumvikana, okay? N'abandi bose aya mashuri yavuze bashatse babona ubumenyi babajyana mu mashuri yacu ya gisirikare, Senior Command and Staff College, Defense College, Leadership and Strategy Studies hanze y'igihugu, yarangiza akagaruka agakora akazi ke gasanzwe. Okay? So ntabwo ari bimwe. Umusivili usanzwe wangajwe kugira ngo akore akazi muri ministeri cyangwa ahandi hose, ntabwo ari umusirikare. Byumvikana. Twebwe dufite ya course tujya duha abana b'abanyeshuri, kandi biri option, ntabwo ari itegeko ko ugomba kunyura muri iyo training. Twebwe ngira ngo itandukaniro nuko tuguha uburenganzira bwo gutoranya niba ukwiye kubijyamo cyangwa se ntabwo ari itegeko nko mu bihugu bindi ko umuntu wese urangije senior 6 akwiye kujya kwitoza. So option irahari, option yo kwinjira mu gisirikare ufite imyaka 18 ukaba reservist, ugakomeza akazi kawe gasanzwe, junior reserve. Nayihuriye rero na compulsory training ikorwa mu bihugu bimwe na bimwe nyuma ya senior 6. Iyo rero ntago twe tuyifite, ariko dufite amahugurwa aba diaspora bajya bakora n'abandi bose, ibyo bita ingando. Ibyo birahari, ariko ntaho bihuriye ni training ya reservist. Icyo twasobanuye nuko iyo uri inkeragutabara ukaba ushaka kuba active, iyo possibility irahari. Dushobora kugira umusirikare bijyanye n'uburyo twe tukubona, kandi nawe ukagaragaza ubushake. Okay? Bijyanye n'inkeragutabara, usanzwe umusirikare usanzwe ushaka kuba inkeragutabara, twanabivuzeho.
hari abo twemerera kuba reinforcement reservist iyo barangije akazi kabo gasanzwe. Ubwo twabyigaho tukareba niba koko ahubwo twamugira reservist mbere y'igihe, ariko icyo gihe kirahari. Niyo usezerewe uba ufite iyindi myaka 5 ushobora gukora nka reservist. Sinzi niba mwabyumvise. Abo twita reinforcement reservist. Tuvuge niba uri koroneri ukavamo ufite imyaka 55, ushobora gukora nka reinforcement reservist imyaka 5, nibura imyaka 5 kugeza igihe uzaba ugejeje imyaka 60. Kandi igisirikare nicyo kigena ayo mabwiriza n'amategeko. Ku bijyanye n'akazi, nagira ngo maze nibutse ko ntabwo biri granted, twavuze ngo ashobora. Byumvikane neza ko niba winjiye mu nkeragutabara utari buhite uhabwa akazi muri mu bigo bya Minadef, oya, ni ushobora. Rero niba urangije inshingano zawe, umurimo wawe nka reservist, gutakaza akazi nibaza ko byaterwa n'ugukoresha, ashobora kugusezera cyangwa ugakomeza ugakora. Ariko byumvikane neza ko akazi mu bigo bya Minisiteri y'Ingabo ntabwo ari granted. Hari ibintu dukwiye gutandukanya. Hari benefits agenerwa n'itegeko nka reservist, zazindi twavuze ko ziboneka iyo ari mu kazi cyangwa yahamagawe mu mahugurwa. Izo zikwiye gutandukana na benefits z'akazi akora akandi gasanzwe iyo atari mu kazi ka gisirikare. Rero ibimugenga aho handi akora, haba mu bigo bya Minadef cyangwa ibindi bigo byo hanze, agengwa n'amategeko y'aho ngaho. Ngira ngo bityo birumvikana. Kandi birumvikana, ntabwo waba ukora ahantu muri NGO cyangwa muri leta ngo ukoreshe medical insurance RDF, ugize ikibazo muri ako kazi ukoresha insurance y'icyo kigo, turumvikana. Ariko waba ari activated akaba ari bwo medical insurance ya gisirikare ikugenerwa. Byumvikane neza, ni ukugira ngo du professionalizing igisirikare. Naho force turayifite kandi iri tayari cyane kurinda ubusugire bw'igihugu. Ariko kugira ngo duha amahirwe abantu bashaka kwinjira mu gisirikare kandi bagakomeza akazi kabo gasanzwe, biri mu bintu bigaragaza professional army. Okay? Kandi duha amahirwe abanyarwanda bashaka gusaza mu gisirikare kuba bahabwa ayo mahirwe. So nta regional dynamics ntaho zihuriye ni recruitment, ntaho zihuriye. Cyambere nababwira nuko mu gihe umuntu yabaye enrolled, yabaye reactivated, azajya agengwa n'amategeko ya gisirikare. Ariko nasubira mu gisivili, cya gihe aba ari mu gisivili, azajya agengwa n'amategeko ya gisivili. Turumvikana. So ntabwo wakora icyaha wibye amafaranga ukoze ngo wumve kuri buze mu gisirikare nk'abari twe dugukira urubanza. Ariko nukora icyaha cyagiye uba wagarutse mu ngabo uri mu maboko yacu, uzabugengwa n'amategeko ya gisirikare. So byumvikana, niyo waba wakoresheje intwaro. Ariko ngira ngo no mu busanzwe iyo ukoresheje intwaro hari aho bakujyana. The use of weapons, akenshi cyane cyane iyo ukoranye ubwo bujura cyangwa ubwicanyi n'abasirikare, hari aho bakujyana, hari amategeko abigenga. So nta cyahindutse. Okay? Nta cyahindutse. Ibijyanye n'itangazo nabo twita operational reservist, n'imyaka indicatinze muri announcement. Okay? So strategic reservists hari igihe cyabo kizagera, tuzabashakisha kandi tuzabona. Ariko iri tangazo particularly ni rijyanye n'abari hagati y'imyaka 18
na 25, ariko twaba twongeyeho ba bandi bafite ubumenyi bwihariye bashobora kugeza mu myaka 28. Ariko I have to stress this, ngomba kubisobanura, abo ngabo bari muri operational reservist nubwo bafite ubumenyi bwihariye. Okay, abo turimo kwenga ubu ngubu, abo turi recruiting na abafite ubwo bumenyi, abo turiho turi recruiting ubu ngubu cyangwa tugiye ku recruitinga maximum imyaka 28 bazakora basic military training igabiro. Inkeragutabara ikoze reservist ni abantu biyambazwa igihe bibaye ngombwa, siko bimeze. So ubwo rero hari advantage nyinshi cyane zo kuba reservist. Ushobora gukora akazi kawe gasanzwe, ariko igihe tugukeneye kwinjira mu gisirikare nk'umusirikare usanzwe. Rero advantage ni nyinshi cyane, ni nyinshi rwose. Hari abantu benshi banga no kwinjira mu gisirikare kubera ko bumva nkaho bafunzwe, bari mu mwuga badashobora gukora ibyo bishakiye. Ikintu nanababwira actually, nk'abari hanze y'igihugu, iyo opening yaratanzwe kugira ngo nabo babone opportunity yo kuba bakwinjira mu gisirikare, bagakora training, bagasavinga igihe cy'umwaka. Nyuma ya training baranywa bagasubirayo bagakora akazi kabo gasanzwe, bakazajya bahamagarwa iyo bakenewe. Turumvikana? So advantage ni nyinshi cyane. Gutabara nuriya musirikare wabonye amahugurwa ya gisirikare ushobora kwitabazwa mu kazi ka gisirikare. Iri zina riri mu mategeko y'u Rwanda, yaba itegeko rya gisirikare nandi arebana n'ingabo z'u Rwanda. Nabo bantu babonye amahugurwa bashobora kwitabazwa iyo bibaye ngombwa mu kazi ka gisirikare. Rero bariya bitwa inkeragutabara akenshi hari wigeze kwibaza avuga irondo ry'umuga ntabwo ari inkeragutabara. Hari daso, hari benshi, hari ukuntu bafata bakabikubira hamwe, ariko abo ntabwo ari inkeragutabara, nabo bamiriza. Natanze ingero, ariko hari ingero nyinshi z'abafite ubumenyi butandukanye dushobora kwinjiza mu gisirikare igihe cyose twumva ubumenyi bwabo tubukeneye. Ariko nitwe tugena ubwo bumenyi, nitwe tugena abo bantu.